ukuhlala kwakhe angasasebenzi ngimbono ukuthi ngathi ngiyambona nje ukuthi uchintshile sekahlala esivalele sekahlala akasekho mningi nje phakathi kwethu esikhathini esiningi nasilele endlini uzivalele ngalena siye ngokuthi mhlambe yiWi-Fi uhlalele iWi-Fi hayi nasicala sithi siyamkhulumisa umuntu ohluthukayo yabo ohluthukayo nje umuntu onganasineke or uyamthuma ujwayela ukumthuma emole hamba uyongenzela into eso emole angenzi izinto eziright nanoma yile angenzi izinto eziright ngimbone ngathi unokuhlanganyana then ngoJanuary athi ke ucela ukuvakasha ekhaya nakafika ekhaya ayovakasha ekhaya njengoba uyazibona ukuthi akekho right maybe nakafika ekhaya uzothola environment engathi ngcono ahambe ayefika ekhaya nakafika ekhaya ahlale ngaphandle akafuna umuntu ongena kuumuntu ongafuna ukungena endlini nje ulibela hleli sebayangifonela bangitshela ukuthi uhleli la ngaphandle enethina us-actela strange siyasaba ukuthi uzokwenza something ahlale ekhaya mina ke ngizitshela ukuthi at least uzohlala that 3 months mara ngimsole ngesikhwama asiphekhayo ukuthi isikhwama esincane kanje utheke uzofika hlale boma 3 months nakasekhaya alibela phone ke ukuthi ucela ukuthi kuthengiswe whatever lebe kayithengile the time asebenza then ke bamfakele imali ubhuti wakhe lomncane amfakele imali ngilontuze yabona ngibe against naleyo nto leyo ukuthi imali uzoyenzana njengoba lapha yana and imali mina nangibafakela njengoba ale ngifakela ubhuti wami ukuthi bathenga ukudla uyabhema bazongupha imali yogwayi whatever ngoba imali ngibona ngathi uzogcina aphumelele kulento afuna ukuyenza hayi ilontuze how nangiceda ubafakela imali on Friday ngibafakela imali angisekayenzile lento yakhe yokugcwala isigangathi yozibulala ngibafakela imali ke ukuthi bathenga ukudla how ngifake on Friday Saturday bahamba yothenga ukudla Sunday a report ukuthi yena uyahamba ubuyele ekhaya mina bengithemba ukuthi uyohlala 3 months or isikhathi nje lesi esizomenza ukuthi abe right asuke kule environment akuyo maybe yiyo emdripesayo how nasithi ubhuti wami sekangitshela ukuthi hayi uAndile uthi uyabuya how uAndile uthi uyabuya kanjani ke manje ngoba mina nami njengoba ngilana nginethemba lokuthi njengoba alekhaya mhlambe uzobangcono but at the same time angikho sharp ukuthi umntanami ule anything happens lapha kuye ngisekudeni hayi ke kube indaba zokuthi uyabuya ke abuye athi nakafika silibele samfonela la indleleni sifonela ukuthi lo muntu nakangazi athi short right nakangaze ehle la ehla khona ngeke simazi ukuthi washo hayi silibele siyamfonela ilanga lokuqala nasimfonela ukuthi so uhamba kuphi emcondweni wethu sesiyazi ukuthi ngabe sekala then ke silibele siyamfonela ukuthi ukuphi hayi ngicela niphume kimi kwathi kanti sanibonani bakulethu emakhaya igama lami ke mina ngokwazi ngwansele mphophasi nekadla mahlathi mnyama sinibingelela silapha kune podcast lapha khona suke sixoxa nje izinto eziningi ezahlukahlukene nenkinga nje sibhekene nabantu bakithi nakho konke mhlambe sithi kube ngapheko kwamandla omuntu noma kube ngapheko kube umthwalo umuntu akahluleka kuyithwalela yena yedwa mase ethola ithuba lo ukuthi mhlambe mangase kuthiwa ngixoxa udaba noma ngixoxela abanye abantu bengaba nayo indlela yokungenela noma bebe nayo indlela yokusizana kazeke nasiphoxa ababukelethu emakhaya nibe nathi kusukela ekuqaleni kuze kube namhlanje sekunyaka u2026 kodwa anikaze nasilahle futhi akekho umuntu wakafika lapha ezobika udaba lakhe ninahlekisa ngayo kodwa ngayo yonke indlela hlezi indlela okungenelela singabala abantu abade behleli phansi kuma wheelchair singabala abantu abafike begula bengakwazi nokuhamba singabala abantu ade bengabona emehlweni singabala lonke uhlobo lwezima akukho ukuthina la ekhaya sixoxa ngento ethile kuphela noma sizana ngento ethile kuphela yonke into noma lonke usizo nenhlupheko umuntu omnyama akabhekene nayo wena mbukela ube nayo indlela okungenelela sibonga abantu abakhona lapha eSouth Africa sibonga abantu abangaphandle kwaSouth Africa kuze kufike ngisho naphesheya kwelwandle kunabantu abangenela empilweni zabantu ngayo yonke indlela so siyabonga nakulonyaka siphusheni sibona ukuthi siphelela kuphi iziningi zona inkinga ke siqede kodwa asife sizamile namhlanje ke ngihambe ngedwa ngihamba noma wami ozozisho mhlambe ayichaze ukuthi
ubani ungwakabani usuka kuphi kungani sihlangene namhlanje asibingelela ababukeli ukuthi emakhaya mhlambe mase siyasichaza futhi. Ngiyabingelela kubabukeli. Yeah. Lona olana uThembi Khumalo ngivela eSoweto. Yeah. Ngiye ngabhalela ukuthi ukwazi ukuthi ngihlale ngibona abantu abaningi basizakala nami ngathi ke ngithi ngizobeka udaba lami la ekhaya. Yeah mama. Mhlambe udaba olusenza ukuthi usibhalele mangase kuthi ubeke umbukeli esithombeni lungani kwenze njani mangase kuthiwa nje uqala eqaleni uyasilandisa. Butwazi ngalahlekelwa umntwana nge-15 zika April unyaka ondlulile. Yeah. Wakusho ukuthi wajumpa ibonda wahamba then until namhlanje asimazi ukuthi washonaphi. Ukuze ahambe ukuthi wayengaba waqala nje after bekasebenza ngo June last year ngabo June wasebenza kulama teachers assistant launga. Yeah. Then wathi nawuphela umsebenzi kwaba umuntu ngathi akayithathanga kahle ngoba uqale immediately after lokho mhlambe singablame kona ukuthi mhlambe waba depressed ukuthi akasasebenzi. Hayi ukuhlala kwakhe angasasebenzi ke ukuhlala kwakhe angasasebenzi ngimbono ukuthi ngathi ngiyambona nje ukuthi uchintshile sekahlala esivalele sekahlala akasekho mningi nje phakathi kwethu esikhathini esiningi nasilele endlini uzivalele ngalena siye ngokuthi mhlambe yiWi-Fi uhlalele iWi-Fi. Hayi nasicala sithi siyamkhulumisa umuntu ohluthukayo yabo ohluthukayo njena umuntu onganasineke or uyamthuma ujwayela ukumthuma emole hamba uyongenzela into eso emole angenzi izinto eziright nanoma yile angenzi izinto eziright ngimbone ngathi unokuhlangahlanganyana ngimtshele ke ngikhulume naye ngithi mina asifune usizo because ngiyakubona ukuthi awude yabona ke lapho kube umuntu olwayo yabona olwayo ukuthi siyamjaja ukuthi uyagula kwathini hayi ngilibele ngizama ke siyambona ukuthi akekho right ke manje ende ngendlela yokuthi ngiyambona ikhanda ngathi liyahlangahlangana ke manje. Hawu indoda zama ukuthi sithole usizo asiye ekliniki or sifuna abantu ayakafuni akafuni zonke lezi zinto zonke uyazikhaba izinto akafuni lutho akafuni usizo. Hayi ke sihlale ngilibele ngihlale mina ngigcine ngiphumile ke ngihambe ngiye emakliniki ke ngiyobuza ukuthi isimo siso ngisenze njani. Ngihambe ngiye kubo doctor ngiyobuza ukuthi ke isimo siso ngisenze njani. Ngithole umunye udoctor angitshela ukuthi zama umuntu amthembayo ukuthi amconvince ukuthi ezekimi agcine vele angayanga umngani wakhe eza libela khuluma naye ukuthi mfethu asihambise ufuna usizo kwathini agcine vele kuumuntu ongasaluntuza. Hayi amalanga hamba langa kusho ukuthi is from uhambe ngo April is from ngabo September so aqala lento lena alibela umbona nje ukuthi akasekho right ngo December vele kube ngathi uwes then ngo January athi ke ucela ukuvakasha ekhaya nakafika ekhaya ayovakasha ekhaya njengoba uyazibona ukuthi akekho right maybe nakafika ekhaya uzothola environment engathi ngcono ahambe ayefika ekhaya nakafika ekhaya ahlale ngaphandle akafuna umuntu ongena kuumuntu ongafuna ukungena endlini nje ulibela hleli sebayangifonela bangitshela ukuthi uhleli la ngaphandle endethina us-actela strange siyasaba ukuthi uzokwenza something. Lento emphethe wenzani ngoba ngase kuthiwa uyachaza isimo sakhe wenzani uphanjana kwenze njani ngathi inama episode like asiyinto engizothi liphambanela ngoba uyazenza izinto eziright uyageza wenza yonke into ikhanda lakhe mara mina mangimbhekile ngiyambona nje ukuthi akasekho right that's why ngithe kuye masifune usizo. Njengoba ahamba ayekhaya ngithi kulabo sisi bakhe la nobhuti wakhe ngithi mina makathole usizo before azohamba ayekhaya ngoba ekhaya kusana umuntu omdala uzofika lapha na eqake ingane so kungcono before asuka la makathole usizo
manje nasiphikisana ke bathi mama uzosuke ubreake itrust yakhe njengoba uvumile ukuthi makahambe ayekini then ke masouthi angasahambi makathola usizo kamiyekela ahambe ke umoya wami awukho right vele ukuthi angikwazi kumiyeka ehamba eyedwa indlela engaka ekhaya kusempumalanga ehambela ahambe azayofika ekhaya nakafika ekhaya ke uActors wona lezinto zokuthi akafuni ukudla akafuni yabona unaleyo nto nje estrange nyana kusahlelwe kanjalo mabangifonela nabangitshela ukuthi nanguhleli la ngaphandle akafuni ukungena the same day aqwala iganga abhala suicidal note ukuthi nangifika banginikeze mina ngizokwazi ukunika umntanakhe then ke nami ubhalele mina leyo nto leyo agcwala iganga bamugijimisa ende ukuze bakwazi ukumbamba ukuthi le ndawo akayazi ende bekusebusuku bamgijimise ke ngithi mina kubo mababize iambulance namaphoyisa azomsiza bakwazi ukumbamba ke abuye bakhulume naye ke bekakwazi ukuthi aziphendulele wena ubelieve ukuthi uright ayiba abuye ke bambambe abuye hayi akhaleke akasho ukuthi akasho even kimi angimazi namhlanje nje exactly into ebeyimphethe kabi yini ngoba kahle beka suicidal ukuthi yena ufuna ukuzibulala enough mama ngicela ungigadele umntwana zonke lezo zinto lezo ahambe ke ahlale ekhaya mina ke ngizitshela ukuthi at least uzohlala that 3 months mara ngimsole ngesikhwama asiphekhayo ukuthi isikhwama esincane kanje utheke uzofika ahlale boma 3 months nakasekhaya alibela phone ke ukuthi ucela ukuthi kuthengiswe whatever lebe kayithengile the time asebenza then ke bamfakele imali ubhuti wakhe lomncane amfakele imali ngilontuze yabona ngibe against naleyo nto leyo ukuthi imali uzoyenzana njengoba lapha yana and imali mina nangibafakela njengoba ale ngifakela ubhuti wami ukuthi bathenga ukudla uyabhema bazongupha imali yogwayi whatever ngoba imali ngibona ngathi uzogcina aphumelele kulento afuna ukuyenza hayi ilontuze how nangiceda ubafakela imali on Friday ngibafakela imali angisekayenzile lento yakhe yokugcwala isiganga athi uzibulala ngibafakela imali ke ukuthi bathenga ukudla how ngifake on Friday Saturday bahamba yothenga ukudla Sunday a report ukuthi yena uyahamba ubuyele ekhaya mina bengithemba ukuthi uyohlala 3 months or isikhathi nje lesi esizomenza ukuthi abe right asuke kule environment akuyo maybe yiyo emdripesayo how nasithi ubhuti wami sekangitshela ukuthi hayi uAndile uthi uyabuya hawo uAndile uthi uyabuya kanjani ke manje ngoba mina nami njengoba ngilana nginethemba lokuthi njengoba alekhaya mhlambe uzoba ngcono but at the same time angikho sharp ukuthi umntanami ule anything happens lapha kuye ngisekudeni hayi ke kube indaba zokuthi uyabuya ke abuye athi nakafika silibele samfonela la indleleni sifonela ukuthi lo muntu nakangazi athi short right nakangaze ehle la ehla khona ngeke simazi ukuthi washo hayi silibele siyamfonela ilanga lokuqala nasimfonela ukuthi so uhamba kuphi emcondweni wethu sesiyazi ukuthi ngabe seka la then ke silibele siyamfonela ukuthi ukuphi hayi ngicela niphume kimi kwathi kanti uhambile waya kumalimekazi wakhe wafike wayihlalela lapho wayihlalela lapho azanga lontuza then wavuka the following day ke weza wabuya weze ekhaya nakafika ekhaya wafika akasibulisi akathina ayithulela thitu hawo akabulisi akathini ayithulele nje hayi nami ngithuleke manje and nami ngiyamsaba ngenye indlela ngimsaba ukuthi nangimbona ndlule fastereni kaSongithi yo I wonder kwenzakalani ke so sabu into akangazenza yona noma manje saba into akangayenza angayenza kithi ngoba ube sipromisa ukuthi yabona lento ohlala uyibukela ku Facebook la uzoyibona live wena mama uzoyibona live le uhlala uyibukela kuma Facebook ngizokwenza okukhulu la endlini mfonela amaphoyisa
ngicela nizonginceda nayi i-situation eso amaphoyisa athi fonela i-ambulance kuze amaphoyisa ne-ambulance angafiki kufike amaphoyisa kungafiki i-ambulance akabhemi kuyo yonke lento engishoyo ngineshoyo ukuthi akawabhema ama-drugs akawabhema ama-drugs akawalokotha yabona lapho ngoba amaphoyisa amaningi bewangiphikisela ukuthi lo mntana ubebhema ama-drugs ngithi bekangabhemi ama-drugs umntana obhema ama-drugs uyamazi uhambe nangambona uhambe enjalo njalo umuntu obhema ama-drugs uyambona and nezenzo zakhe and nemali yakhe bengiyibona le 350 ngoba bekasekahola ama 350 bengiyibona ukuthi iphele laphi bengiyibona yonke into like nabantu abeza kuye akuzi umuntu akanamngani akuzi awabhemi kuwedwa ama-drugs ubhema neningi and nabantu at least ubona umfana ongenayo okulethele something or when uyothatha iphasela sekezivalele endlini ngendlela yokuthi asisazi thina ngoba kwesinye isikhathi sifuna nje ukuthi kube nomnyakazo eroomini ukuthi uyaphila na ngoba uhlala lapha eroomini angikwazi ukungena eroomini lakhe akakwazi angikwazi ukungena akekho umuntu ongenayo lapha eroomini nivinjwa yini ungena eroomini lakhe akafuni uyalo akafuni kube one day ke ngizibuyele emsebenzini ke ngingena ngomnyango wefront umile emnyango wasekitchen kaso athi kimi mama legazi enilithele lapha emashidini wamelani legazi eligcwele umbhedami ngihambile ngaya eKwaga nangifike eKwaga nangibuya nilalisa amantombazana lapha yana ngithola kugcwele igazi elani legazi lele eniligcwalise lapha yana liphi andili igazi liphi asiboni igazi thina sihambe siyobheka lawo mashidi wakhe nasithi siyabheka athi naligazi uzongitshela ukuthi ningenza isilima nizongitshela ukuthi legazi lela angiliboni aniliboni nina hayi sibone ukuthi hayi indaba iserious yabona lo muntu lona like unokuthi yabona uzongitshela ukuthi uzibambeka so izandla zakhe ukuthi uzokutshela ukuthi nina aniliboni legazi leli ningenza isilima mina hayi nangalelo langa sifonela amaphoyisa sifonela iambulance sicela usizo kuphambana iambulance namaphoyisa angafiki ufika amaphoyisa iambulance ingafiki kuhlale ende bowuthi nakangena uzongena ngomnyango wasekitchen nakangena bekathanda ukuma kwelinye ikhona kaso nakamile mhlambe ngiyasuka ngisuka ngiphume edining room ngiya ekitchen ugoqe izandla so nawuza kuye uyasusa kaso ukuthi ufuna ukukatheka ufuna ukushaya ende ukushaya kwakhona uyabona ukuthi uzokuhlephula sesiyaqala ke sesisusa imimese sesisusa yonke into asisazi manje nakalele ngale aphuma ebusuku uzokokota angene afuna ifone athathe ifone yakhe athi mama bheka le sithombe lesi angiboni nento ayikhona ngangibona nje isithombe engathi umuntu ushuthe half ngangibona inyawo so la phezulu sifuna lesithombe sami lesithombe la ifonini niyangiplanta mina niyangiplanta kwathini aphume ahambe abuyele eroomini lakhe you understand ukuthi each and every move ayenzayo awumazi ukuthi what's next ucabangani aphume ahamba eroomini ayozivalela lapha eroomini akazivaleli phese uyadla lento ongayazi ulibela angene endlini azofuna ukudla angene endlini nami ke bese ngenza sure ukuthi ukudla ku-enough endlini azokwazi ngoba nalaba basebaqalile kusho ukuthi lento eyenzakalayo manje yintsha kubo and bayabuza nasibeke uthubeka ini sekayidlile yabona nami bese ngenza sure ukuthi isinkwa singabi lokho akuthandayo nje makakuthole hayi kuhlale kulawo malanga lanko ke la angithusa khona igcineni ngathi ngivuka ngilele ebusuku ngizwa athi mama ngivele ngivuke semtime nangithi umile la phakathi nomnyango umile iminyango yonke ikhiyiwe ungenephi
nangithi ngiyemnyango umnyango ukhiyiwe ungenephi ende ubukeka ahlangahlangene ungenephi ngibathe ngiyafuna la angene khona angazi mina ukuthi ungenephi nangithi ngiyabheka iminyango yonke lo muntu ungenile angimazi ukuthi ungene i-sliding door esise front asina back kusho ukuthi thina nasivala amafastera ebusuku uyalivula lelo fastera lelo ukuthi azokwazi ukungena nasesilele uya understand nje ukuthi ngivuka ebuthongweni umuntu umile lana ikhanda lakhe alikho right and lo muntu lona usuicidal and ufuna ukubulala asuke lapha angihlalise esofeni ke angitshela ukuthi mama ngicela uyolanda unomntwana umntanakhe una 8 years ngicela uyolanda umntana mlahla la khona uzohlala naye because mina impilo yami iphelile iphele kanjani indoda kwenzakalani iphele kanjani wenzeni time mina nje impilo yami ngicela nje ifavor ozongenzela yona ungilandele umntanami kule ndawo ahlala kuyo ubuye uzombeka la ekhaya hayi yabona ke manje sengiyaqala ke I'm even and ngiyambona ukuthi serious ngoba most of the people abasuicidal bagcina bayenzile leyo nto leyo hayi ngigijime ngifune usizo amaphoyisa ngicela ningincede amaphoyisa nangumntwana wenza kaso and into ebeyingikhathaza ngamaphoyisa ukuthi njalo they always think ukuthi asiyinto engenzeka more than ukuthi uyabhema asiyinto kusho ukuthi uyabhema ayikho enye into engamphatha ngaphandle kokuthi ngoba zonke lama symptoms lanka nangiwasho bathi lo muntu lo uyabhema ngibatshele ngithi lo mntana akabhemi into engiyazi usigarette kuphela akabhemi weli izinto azenzayo zilapho ke hayi ke kungaphumeleli indaba yamaphoyisa njalo ngiyahamba ke ngiyofuna amaphoyisa ambulance angiyitholi yamaphoyisa ngiwatholi ngiyafeyila yonke into nje kumnyama yonke into angisazi or ngiyenyangeni and enyangeni angeke azahamba nginamali mina yokuyobhadala igidi zezinyanga lena lo muntu ufanele at least ahambe aye esibhedlela azothola usizo bazomassessa ukuthi kwenzakalani ngize ke ekugcineni ilanga leli anyamalala ngalo ngangena ke nangelanga lakhona ngibuye emsebenzi ngiyafika nje ngihlala esofeni iWi-Fi yethu ibingasebenzi iWi-Fi yethu then ke iWi-Fi bebayibamba isegate ngihleli nje ngingabo past 8 nangithi ngiyambona egate uyandlula so nangithi ifone yami yakhala wangisendela ama suicidal note lanka ake abamakhulu angazi ifone ngangiyiscrolla ibese ithi simo ngisikhathi ebhalile umntanami zonke izilungu ayibhalile zonke izilungu ezinkulu engibhalele wela he was not blaming anyway beke ngikhuthaza the way yabona ngifanele ngichubekele phambili otherwise yena impilo yakhe usendela mina ngithi usesenawo lawo message ama-message nginawo unfortunately ngizowafuna nangabe sinaso leso sidingo ngayenza iFacebook ngoba bengingakafuni ukuwaposta ngayenza iFacebook ngayilokha ukuthi nangisengiwafuna if ever kwenzeka anything ngikwazi ukwa access manje ngichintsha ifone angisana ama message angisenani but iFacebook yakhona ngizokwazi ukuyiretrieve nje ngaleyo ndlela leyo angisendele lawo ma message lawo angitshele the way mama ngikubonile usikhula uthatha impilo yakho uyakha brick by brick uyakha waze wafika kulo mama uye ngicela you must keep on going and I'm just wondering nje ukuthi kwenzeke kanjani uzozala indoda eyimi ngicela uqhubeke ngempilo maybe mina in the next life ngizoba right in the next life ngizoba right ayike ngiyabona ama message kunomfana uyiphoyisa useduzane ngihambi ngifuna lo mfana ukuthi bazongincede at least bakhulume naye
bakhulume naye ke ngibatshela ukuthi lo mntana lona ningahambi, lo mntana lona uzozibulala, ama message angisendele wona awikho right. Sihlale silibele sibiza i-ambulance namaphoyisa ke lo mfana lo oyiphoyisa ayenze ukuthi i-ambulance namaphoyisa izize same time ngalelo langa lelo. Zifike ke fortunate enough zifike ngalelo langa lelo nabazongena kanti babangumsindo wajumpa weg until today. Wajamba wahamba angiphindanga sezwa ngaye. Wajamba balekela amaphoyisa ne-ambulance. Wajamba ibona wajambela next door then. Last year bengile la jambe khona kunamabhodlela. Angimazi ukuthi wajamba kanjani lapho. Amabhodlela phansi. Amabhodlela ebondeni. Obondeni. Wajamba ibonda bajambele back opposite. Bena angizange ngiphinde ngizwe lutho. Wahamba mamushari ibhedlela. Bangiphinde ngimthole. Ngimfunile. Abanye manje abantu mna once waposta istory siso. Bazokutshela ukuthi simbonile kuphi. Simbonile and ubona ukuthi baqambela amanga nje. Ngoba at least mabembona la ekhona at least mabangishuthele yena ngizokwazi ukumbona. Ene ibari ukuthi ngiyacabanga ukuthi la akhona akakwazi ukubuya or akwazi ukuzibulala angimazi. Ngoba sathi nasibuyela erumini lakhe after amaphoyisa sewahambile zathola ichain lenga nesitulo. Udelete yonke into efonini yakhe. Udelete yonke into ifoni yakhe ibe empty. Ithombe sakwazi ukuretrieve njengokuthi sesiyakwazi ukuthola ama-app ukuthi sikwazi ukubuyisa some of the things sathi siyabuyisa. Inamba besefonini yakhe bekuyinamba yami, inamba kamalume wakhe, inamba kamntana kamamkhulu wakhe nenamba kabhuti wakhe omncane. Izinamba bezikhona, otherwise inamba ezikhona zonke uzibhala makakwazi ulazi ubhala lo ulazi aziphambanise zonke. Wena nawuthi ufonela ulazi ukukhuluma lo ya wayiphambanisa zonke inamba ukuthi njena kungatraceki lutho. Ngimfunile but ngimfunile angazi ukuthi isona step efanele ngisenza efanele ngenze njani. Amaphoyisa azange azazi nokuza lapha ngithi wabalekela phambi kwawo. Azange bamzame ukuthi benzani bamgijimisa bajika nje the other street masuka lapho bahamba bathi he's not a criminal ukuthi bangasuke bamgijimisa kaso abakwazi. And after that imvula yana kakhulu ngendlela ukuthi ngiyazi ukuthi lapha yana njengoba jumpa for sure wascrasheka walimala besizobona ukuthi uphume washonaphi. Emifuleni sifunile endaweni umphakathi uphumela azange size simthole. Until this day abanye banokukufonela ukuthi nangu lana nawuthi uyaya lapho le dropeni enorth sahamba sayomguduza khona zange siphume nalutho. Izinto zakhe enye into engilahlisa ithemba. I just hope nje ukuthi ngoba isidumba ngikatholi lutho. Ngiyathemba ukuthi la khona usaphila mara mawufunda ama message waye wasendile yibo nje ayangilahlisa ithemba. Ngoba izinto zakhe wazinikeza uyanga brother wakhe yonke into yakhe wathi ngicela uthathe yonke into
izinto zami zonke ngicela uzithathe kube izakho. Umntwana ke bathi including umntwana ngicela umthathe nomntwana but ngimshiya kumama. Azange phinde simthola until this day because asazi ukuthi angazi ukuthi fanele ngenzeni. Ngile kwabahlolayo ngafuna azange ngimthole ngaya ibhedlela emamoshari la around Gauteng ngahambe bonke akazatholakala indawo lutho nokuthi nje iactivity nyana nje or ku social media ubone ukuthi nakho sithole ngumuntu endaweni ethile okunomuntu bengiya kulezo ndawo efana nalezo ukuthi ngithi angiyobheka lapha yana but there was a time la bese ngizitshela ukuthi whatever izokwenza uNkulunkulu will take care but ihamba ibuye ukuthi ithi ngisukume ngihambe ngimbheka ma ubeseneminyaka emingaki lo mphem 32 94 93 sekhulile nje azange ngafune nokuya esikolweni maphasa kahle matric yakhe Ngitsina ngimtshela ukuthi hamba esikoleni ufuna ukuba udoctor wayiqualify kuba udoctor whatever ayifunayo wayefuna ukuba udoctor azange ngafuna ukuchubeka nesikolo lo mntana le webe aphase kahle ngakhona kokote UJ bathi come in noma kubuphi bathi come in kodwa azange asifuna isikolo ngiyi-fashion designer wazama ukulandela wami umkhakha nakafika lapha yana emsebenzini kimi uzofika vele kube umuntu owazi kakhulu yabaza abantwana nabakhula mama this ngathi mina yabona njengoba uyithanda lento lengicela uhambe uye esikoleni then ke mina nasucedile isikole ngizokwazi ukwenzela ioffice sihambe esikoleni but angikwazi manje ukwenza whatever ngikuthengele imishini ungafundanga imali yami ngaveli iwele emanzini hamba esikoleni wahamba waye esikoleni utena kathi N4 washiya phakathi washiya phansi wabuya wasihlalela lokishini uthe suka lapho wathengisa egedini ethengisa amakipkipi ngazitshela ukuthi nabubani maponya abaqala kaso it's okay uzoba right wathengisa tiki sekayekile akazazi nje ukuthi wenzani and bekumntana onengqondo umbona ukuthi nakayiphethe imali uyazi ukuthi ithi ngizithengele lokhu so yonke lento le ukuqala kokuba triggered kwakhe iqala kumuphi unyaka kambe last year 2023 wasebenza msebenza kulama teachers assistant mina ngiyazi into kaAndile kahle icale nini ngoba baqala ngo April they were supposed to start ngo May then ke uprincipal wababhadala for uApril nakufanele ababhadale uJune orubani akakwazi ukubaholela because ubaholele ngemali yesikolo akakwazi ukubaholela kusho ukuthi fanele replace le mali abaholele for nobona uApril then ke yena laba abanye wabatshela uprincipal ukuthi hambani niye emlapho niyozwa ukuthi ama-postweni bewaqala nini nizobona ukuthi lento engiyikhulumayo iqiniso bahambe bonke bayochecka bathola ukuthi baba satisfied bo yena azange abe satisfied wahamba wayobamba uprincipal ngamawashini kaSo uqala kwami ukubona ukuthi something wrong lana makahamba ekseni ngithi mina kuye athi kimi eyami imali ngiyayifuna ngithi ungayolwa noprincipal angithi lento lena like la endlini uyadla and awugibeli nawe emsebenzini uzo recover otherwise uyitholile imali nanoma nisebenze wrong but ilontuza ixola mfana uzo recover mina ngalelo langa lelo ngikhuluma ngayo wahamba wayobamba uprincipal ngamawashini ukusuka lapho azange aphinda abe right azange aphinda abe right wow so do you think
then it was more like medical or traditional? Inabo ubu tradition but we understand ukuthi awazi ukuthi okay nangithi it's traditional iqale kuphi even in medical mina bengibelivela kakhulu ukuthi at least makathole i-counseling or ini whatever nje ezomsiza iyona ngibelivela kakhulu ukuthi iku-medical though kunama-lights inyana ama-highlights inyana engibonayo ukuthi lana kunesintu esikhona angazi or ubaba bubeke inyanga kade ngithanda sazobuza ukuthi uhlupheka kangaka nje nomfana wakho umuphi ubaba wakhe kwenzakalani bonke basemshadweni ubaba washona bonke basemshadweni ngabathola nje ngishadile ubaba bushona e2013 ngijima kangaka ngihlupheka nabantu bakuba abantu bakuba ngisupporta kakhulu ubaba washona 2013 ubaba beyinyanga bekasebenzisa amakhambi esintu beka yinyanga nje manje angazi or lezo zinto lezo kuseseyilo ngoba naye lo omncane unayi history njalo lo mncane naye unama traits afanayo nalo umdala nalo umdala bese kaqala complain nje ukuthi yena ngathi akekho right firstborn angazi ke that's why I believe ukuthi mhlambe iphuma lapho leyo nto yonke ngoba lo omncane kwaqala yena but ke yena wakwazi ukungimamela wenza whatever izinto eziright afanele azenze lo wahluleka ukungimamela lo mncane wathi akenzeni ukuze kube right makahamba eclinic makathola usizo ngoba uyazibona ukuthi akekho right wahamba nje yabona lento engathi abantwana yabona le stress inyana wahamba waye eclinic bamlapha for leso sikhashanyana waphuma waba right lona azange afuna ukumamela ukuthi asambe seclinic ngoba uyazibona ukuthi asambe seka doctor nangaba ufuna ukuya eclinic ke asithola usizo lo wangimamela lo azange ngimamele lo isimo senhlalo sinjani ekhaya yini ongabheka ngaphandle kwenkinga le yasesikoleni lade u-teachers assistant khona uma uthi uyabheka ngokwesimo sasekhaya yini that might cause i-depression ebantwaneni bakho that you think maybe possibly even though awunalo ulwazi nawo wazi and kwi-suicidal letter yakhe akayibhalanga ukuthi inkinga uwe but na njengomzali mawubheka i-suicidal letter ubheka indlela eniphila ngayo ekhaya yini that is causing this umsebenzi maybe I can say ukuthi indaba yokuthi abasebenzi angazi maybe I can say that ukuthi mhlawumbe ukuthi abasebenzi angazi ubuzela kukunye beyond that mhlawumbe ngasho ukuthi abasebenzi lo omncane wachubeka nesikolo waba electrical engineer but akaka umsebenzi alright lo omdala wenza iPR ugraduateile kuPR but they are not abasebenzi bonke umuntu ozange asifuna isikolo ilo ongekho otherwise laba abanye baqhubeka nesikolo yena lo ohambile uye uzange asifuna isikolo so lo hambile phakathi nendawo kulaba abawu3 phakathi nendawo abafana bayi2 ntombazane yodwa i-firstborn intombazane then bese kuba abafana bayi2 banabantwana bonke so intombazane isesekhaya namanje isesekhaya intombazana nalo mfana lo isesekhaya naye lo bekasesekhaya behlala nawe nje kuphela bahlala nami yimi ke osebenzayo so uma ubuka ke manje besides ukuthi abawuthola umsebenzi yini le ebenza ukuthi bekhathazeka ngakungasebenzi kwabo mhlawumbe kuyisimo abafisa ukusilungisa ekhaya is it babona ukuthi nawe usuyaguga mhlawumbe bafuna ukulekelela yini le or bafuna ukuthi beyimele bephume kwenzakalani what is it that is putting pressure on them to say now igcine iholela kutheni umuntu eze bene depression ngikhuluma nje ngesimo sasekhaya ukuthi bazimele mhlawumbe ba depressed ukuthi enye into engayibheka kuye lo ohambile
ngathi nangibuka waba uye waba nama regrets amaningi. Okay. Nama regrets amaningi khosi bengiloyo mama loyo ubatshelayo ukuthi go to school. Ngiyazi ukuthi not wonke umuntu ophumelela ngesikolo, but at least ngoba you are still 18 qala khona esikoleni, then whatever uyifuna uku explore uzoyenza, but wazi ukuthi lana une degree or whatever unayo qala khona esikoleni uyacovered ngokwesikolo, or yenza because wonke umzali ufisa ukuthi umntana akafunda. Akekho umzali ufisa ukuthi ngigijimise uzwe ufika ku matric, end of the day awuqhubeki nesikolo. So yenza whatever ke manje yena ke azangafune total mhlambe ezinye izinto ilezo. Uthema sekushaya isikhathi mhlambe sokuthi uyabona uyakhula umsebenzi akayitholi. Umsebenzi and funny enough but was beke ngakufuna umsebenzi. Ngifuna umsebenzi. Ngifuna umsebenzi. Impi esayilwa ekugcineni ukugcina kwami, impi esayile ekugcineni ngangemsendele wona lama post lawo. Wathi uphinde ungisendele lezi zinto yezo, uphinde ungisendele zona lezi zinto lezi, uphinde sendela whoever uyifunayo, mina ngizidingi lezi zinto lezi. Indaba sibhekene nawo la. I'm not sure into zomntana the way zidark ngakhona, mina I don't know. Ekuphazamisekeni kwakho usumbona thakekho right. Ubesageza umbona mina ngingamazi ngithiwa ngihlangana naye bengizobonana. Beyigeza le yansizwa. Beyigeza ngenye indlela, beyigeza ethela ama-perfume la kungakazi wabona. Beyigeza le ndoda nokuhamba kwakhe la ugcina kwakhe uhambe emhlophe ibegeza. Into engiwarisayo ukuthi la ekhona ugeza ngani, bekawathanda amanzi. Bekawathanda amanzi ngenye indlela yokuthi uyazibuza ukuthi njengoba alapho la khona ukwenzakalani la khona. Bekegcobisela ama-perfume izinto ezistrong kabi. Ubezithanda kakhulu futhi umntana mbike ezithanda kakhulu. I hope la khona usazithanda namanje ngoba angikalahli ithemba ukuthi akasekho. Ngiyazi ukuthi la khona uNkulunkulu uyamgcina nje, uyaphila, then uzokwazi ukubuya ngelinye ilanga. Usafuna isithombe sakhe nje. Sesingakanani isikhathi semcinga manje? 9 months. 9 months. Which means uhambe last year. Uhambe last year ngo-April. Uma ukuthi uyatholakala because ukhuluma ukuthi besinemsaba, do you think okay ungamscroll uzombona ebusweni, uhambe enjalo nje, umfana omuhle kanje, uhambe enjalo. Lo muntu azakana lutho. Uhambe nje net so lo muntu lo yonke lento beyenzeka nje aso anet so ikhona isithombe sakhe sokugcina ebesimfuna ngaso lo muntu lona nakahamba because uhambe angagcokanga, efake amabhaca efake iskipa neshort, angafakanga icathulo nje, bengafakanga wajamba ibunda, angafakanga nix.
Oh, yazi masixoxe isithombeni ngikhandela umuntu obesengcola edakwa lutho ubona ukuthi impilo ayisekho kodwa lento ngiyibona kwesithombe njengoba umbona ela lesi asisakudala mhlambe sangabo lesi la ame khona ebondeni asisakudala ithombe zakhe zokugcina njena ayeshutha asesekhona i-depression azile i-depression ngoba usho ukuthi imngena until aze banalama thoughts la ngokuzibulala abhlungu lento so ithemba lakhe elikhulu ozipha lona leli likwenza ukuthi uphile kuze kube namhlanje ithemba leli nje elikuphithisa kuze kube namhlanje lithini uthi ukuphi uma ucabanga ufisa ngabe ukuphi ufisa ngabe kunjani la kakhona ukuziduduza wena emoyeni wakho asazi ukuthi wenzani kwenzakalani ngaye asimazi ukuthi ukuphi ulalaphi but ithemba lakho onalo ngokumcabanga kwami the way bikezithanda ngakhona ne angicabangi angimfisi ukuthi useyitradini ngoba etradini uyogcina ebhema zonke lezi zinto lezi ngimfisa nje ukuthi mhlambe kube wahamba nomngane or wazitholela umuntu lapho wahamba naye la maybe angafuni ukuthi ngimthole khona mhlambe ngizomthola yena naseka right isifiso sami nje ukuthi ngelinye langa abuye ephilile right yeah the worst case scenario onokuyicabanga usho njalo ngisho wena the worst case scenario ke manje onokuyicabanga ke manje ukuthi ngimthola ngasekho ile ngiyisaba at least nangimthole etradini esaphila ngisengamqoqa kodwa nangasekho hayi iwesi leyo hey madad yabona lento lena nasemaphoyiseni nangifika bavele nje nabangazi ukuthi bathini ukuthi okay nasiphuma lana siyomfuna phi kahle nami ngima kulesa strat lesiya la ajampela khona angimazi ukuthi lo muntu wayale angimazi so namaphoyisa nayo is the same thing ngoba amaphoyisa bewangifonele last month athi ngicela ukukhuluma noAndile ngithi uAndile since ohamba phela bathi sizomfaka kuma missing but namhlanje abakamfaki futhi ngazifakela mina ku TikTok ngazifakela ku Facebook ke ngisathanda ukufaka ngoba once wafaka nje na kuyovela bonke labantu laba abanye abakufuna imali abanye abakufuna imali ukuthi simphethe la ugangile kwathini yeah madad ma yazi ukuthi ngisola amagama okududuza ngisola ivina into engingayisho kuhlele kulula ukukhuluma uma umuntu kwayena impilo yakhe bisempunyukile kukulula esikulula ukuthi yazima mukela lo muntu lona vele lempilo akayikhethile bese ikhethile lo muntu lo ubengekho kuma drugs I can see and nababukeli bazoyifaka ithombe bebona
Bengekho kuma drugs lomuntu ube umfana omncane. Umfana nje impela omncane. And mhlambe ngingathi u-strong wena as umzali. Because angicabanga ukuthi khona umzali ofisa noma ongakwazi ukubhekana lesimo obhekene naso. So kulahlekelwe umfana omncane kanje. And ngiyazi ukuthi umfunile usumbhekile even namanje ngibona ngazi ukuthi isililo sakho sincane. That's why ngithi strong. Ngiyazi ukuthi uyakhala mawuwedwa bunzima buningi umzima obhekene nabo mawuwedwa but awukwazi ukuthi nga-explain kanjani lento. Kumanye situation siyakwazi ukumelana nawo ngokuthi sithi hayi vele besehlule bedla ama drugs lo muntu impilo yakhe already beseyilahlile. But mawubona umfana ubona ukuthi kuningi ayinokuthi iningi potentially and it's only 9 months. Yophela nini 2 years. Yophela nini 2 years. Makuthiwa ke ulaphe khona siyafisa ukuthi bungakanani umzimba obhekene nabo nomzimba kasibeka kubona right now. Makuthiwa akekho egcina kuthatha isikhathi ukuthi kutholakala ukuthi akekho. Yophela nini nomnyaka elishumi isithombe sakhe. That's my worst fear. Ukuthi ukuthi unyaka nonyaka uyadlula kuyahamba akatholakele. Uthi asimazi ukuthi kwagcina kwenzakaleni. Kwagcina kwenzakaleni ngalobo busuku lobo. Kwagcina kwenzakaleni khona bake bambona eNorth. 2 or 3 abantu bathi bake bambona eNorth. Sayofuna senzani sayofuna umuntu nakazi ukuthi ngimbonile angazami nokuthi athathe isithombe sizobeliever ini. Asazi or babebona yena ngoba abantu bayafaniseka ngithi especially umuntu ongakazi umbone ongazani naye kulula ukuthi umfanise nomunye umuntu. Angazi mina ngazi yazini yabona alama holiday bekuyisikhathi sinzima kithina njengoba December uqala engekho and besinalo ithemba lokuthi uzongena yabona njengoba kuyi-birthday yakhe nge-5 December. December i-birthday yomntana wakhe inge-13 December sazitshela ukuthi hayi uzovela uandele uzovela nasebusuku nawuzwa ukuthi hwatha ngaphandle uyazitshela ukuthi hayi uye lana uyazitshela uyaphuma uyabheka efastireni ukuthi or uyathula umamele kahle uthola ukuthi hayi izinto ezizishayela le. Mina ngithatha isikhathi eside kabi ukujikela eback yakwami bese ngiphuma ngefront ngoba bese ngiyisaba nje le yandawo le yana bengilethela nje isithombe singekho la gcina jump khona. Indaba ikufaka isithombe esingekho right. Ila ngagcina khona ukumbona ende angimtholi ngoba nami ngambona nakathi phezulu kwebonda ngambona nje nakathi pheshu. Siyayiphila nje impilo siyayiphila ende okubhlungu ukuthi sengiyabasabela nalabo abanye like ngathi bangahlala ngibabhekile ngoba ngibona ngathi kuzorepeateka the same thing and of which is ngibaphilisa impilo ebhlungu. Ngifuna ukuthi nabahambile basheshe babuye ngibona ngathi bazohamba umlibo njengobhuti wabo uyabona. Sinjani isimo njengamanje ekhaya niyakhopha zinjani izinto okwenzakalana? Siyakhopha into njena esihleli kabuhlungu yena nje.
ingane yakhe senilandile angayilanda ikhona manje izi lama holiday angiboni ukuthi ngizoyilanda manje ngoba ngisabhekene nalesimo lesi engikuso ngiyamenzela nje whatever ifunekayo mara ukumlanda azohlala nami ngisafuneke angazi ukuthi ngidlule kuphi ngikwazi ukumlanda ngoba umama wakhe uyaphila nogogo wakhe uyaphila so mabambambe umntwana mina ngidile nale enguyo manje ngoba yesi ngiyazi ukuthi fanele ngimthathile one day but now angabi ready. Ezinye zezifiso zakho kwakuyiziphi? Ziphi lezo? Ayibhalile kule ma suicide note. Wayebhala ukuthi ngimlandele umntana ngiyishilo leyo ne. Yeah. And then wathi if ever ufanele attestify ngemiracle kaNkulunkulu uzotestify ngami. Uzokhuluma ngami ukuthi uNkulunkulu uyasebenza ngamampela. Ungibonile impilo yami ngiyakha. Ukuthi ezinye ngisayikhumbula iziningi leza zinto ziningi. Masixoxa naye kula oqala ama suicide note masimbuza ukuthi andile yini kwenze njani yini le kwenza ukuthi ufuna ukuyibulala ngaka yini ubethi yini makumele akhulume besides mayizoba nolaka noma alwe yini le bimenza ukuthi athi lento hlezi uyibona ku Facebook uzoyibona la ekhaya ngizobulala umuntu uthi isiphi isizathu lesi esenza ukuthi benale engengaka ukuthi yini le yena ke umlomo wakhe mayihlaliswa phansi banjwe meeting ehlalisa phansi ko sofa engene ebusuku ngewindi kuhlale phansi kuxoxe yini inkinga yakho mfana uthi usikhulumela zona lezi zinto esingazazi thina simfunela abantu abazombulala ene labantu laba bazombulala uzoqala ngathi usikhulumela lezo itori lezo ukuthi nina nifuna thina simfunela of which is asiyenzi leyo nto leyo sithele umbhedo wakhe ngegazi usitshela lezo itori lezo igazi alikho embhedweni alikho igazi embhedeni yabona besithi nasilele ebusuku besithi nasilele ebusuku khona la ngangilinde khona iambulance ngilinde ebusuku until ngabo 4 nangithi ngilele kaso esofeni nangithi ngiyasibona isithunzi sihamba lana ngithi mina ngisalali phela ngibona isithunzi sihamba la ngakuhitsha nangithi ngiyabheka uye ngashaya ifasara so into agijima yona ebuyela ngale roomini like awazi wenzani ukhobile fastereni like ukhobi fastereni ngathi nangimbheka so ukhobile fastereni ukuthi kwenzakalani fastereni libelo uthi and in most of the time vele besithina sihleli thina and like si 8 endlini si 9 ngayi besithina sihleli umbone yena nangu umile la fastereni umamela ukuthi sikhuluma ngani uzothi esuka lapho uzobuya athi yabona ngizonenza nginizwile nithi uthi yena akaqeda ukurounda ngalena abalekele ngohlala msho about 20 minutes wabuya wazothi gudla umnyango can you imagine ukuthi kube wathi gudla umnyango wavuleka bekuzokwenzakalani yabona nalokuthi sometimes alala ngadlanga unokuthi uthola ukuthi lesikhathi thina singakabi awe ukuthi uyagula ahambe ayolala angadlanga then ebusuku uzokokota angeke alalise uzokokota so bengesengenza sure nje ukuthi na selontuzela ngizomhambisela ukudla kwakhe ngimnikeze ukudla kwakhe adle ngoba ngiyamazi ukuthi angeke alale uzokokota izofuna bekangalali ubusuku bonke because ehamba ngaphandle lo yamntwana ehamba ngaphandle ngelinye ilanga ngambona njena ngiyezwa ukuthi gudugudu umnyango wakhe ifasara lakho ndlule ekamereni lami naka egate nangithi ngiyambona ugibele phezulu kwedustbin and le dustbin angimazi ukuthi ubeke nini lapha yana ugibele phezulu kwedustbin ubheke estradeni andile mina ngazi ukuthi ikhanda lakhe beselihlangana kwamampela wena ugibela phezulu kwendlu
agibele phezulu kwendlu athi uyibonile imoto endlula la ifuna yena so ufuna ukuyibheka ukuthi iround ngani umile phezulu kwendlu. Hayi man. I-depression enjani le? Uyabona ukuthi akutholakala ukuthi kwenzakalani. Ubani obengamloya? Angazi mina. Ubani obeyisitha sakhe? Ikhombe nazi izithi. Angeke ngikubalele isitha sika Andile mina. Ukuthi isitha sakhe umuntu ake axabana naye ukuthi anga end up ayisitha sana ngilonduza. Abangani bakhe engakubalela bona. Abandluli la. Abandluli la mhlambe abangani bakhe. Isitha I don't know. Isitha angithi abantwana bethu butukwazi bayazenza izinto ezinye singazi maybe khona into ayenza somewhere khona into ayenza somewhere esingayazi. Kwaku ezinye izinto awuhambi nabo or into yamoshakala lapha elwa no principal we never know awazi nje ukuthi ungathini nala indleleni nakahamba anything beyingenzeka. Uthe ukugula kwakubona after qeda ukulwa no principal. Inkinga waqala uyibona lapho ukuthi nomntwana unenkinga. Angazi mina. Khona lapho nje the time esebenza esikoleni abona impilo yakhe to be honest ichinge after angena kulesas ayisekayosebenza waqala lapho nje ungabi nelontuza. Impilo eqondile. Khona intombazana ngangikhuluma nayo after sekahambile ngikhuluma nayo elontuzeni ngikhuluma nayo nje angibuza ngoAndile yangitshela ukuthi uAndile uke wahlanza igazi esikolweni. Uke wakhipha igazi esikolweni then wathi uzoya eclinic asilazi ke lelo gazi lelo ukuthi la thina zangasitshele lutho. Nabe nginokumbuza ukuthi wena nawuhamba mawuhamba ekseni uye uqala ovula igate wayungagogothi uthi mama sengiyahamba. Nawubuya ubuye ukuthi sanibonani beyisikhaftini lapha yana indlela ekufanele kube ngayo mara wena ngivele ngibone sowukhona ekseni ngivele ngibone sowuhambile ene ngiyambiza ngimtshela kanjalo hawu ndoda eksena ngikubonanga wayungathanga babaye kwathona yabona kuzoba ileyo nto nje ukuthi angithi nangiphuma mina la endlini ngizosho ukuthi ngiyahamba ngendaweni so nabo at least babaye mama sengihambile. Mama sengibuyile asisho ukuthi isho ukuthi mama sengibuyile sanibonani or salani kahle sengiyahamba that's it. Ngimbuza lokho ukuthi wena nawuhamba ekseni sivele sibone sekhiwe roomini wayungashaya ifastera nje ukuthi mama sengihambile kuphela ngibonisa ukuthi ngikubonile uvukile uhambile emsebenzini since awuvukanga ukhona lapha eroomini awukwazanga ukuvuka. Umbona ukuthi hayi akayilontuza yabona yonke lento le iqale after sekasebenza. Mina coming to think bekumntana oright nje uright alright mara uthe ukusebenza kwaqala yonke lento yokuthi ukwenza ngayo. Ngibamloye somewhere ama girlfriend asazi. Ugogo wami ozala umalume lo owamuka nothukela. Ngizokuphi context kodwa ngihlezi ngisho ngithi angithanda ukuthi unexoxa udaba lakhe nami mase ngixoxele ngixoxo lwami but izathu ukuthi ngixoxele is because ngifuna ukupha ipicture ye situation efana nokandodana wakho nomalume wami. Umalume wami wayiphosa ke nothukela kodwa futhi akayiphosanga. Kwa Good Friday. Good Friday ke emakhaya kuphuza utshwala. Kudlalwa amabhola kwenziwe zonke lezi zinto lezi. So iphuzile sisema groundini uthukela ligcwele. Wavele nje wadidizela ngimbuka ngikwelinye side le ground ngemiduze kwepali. Wadidizela wanqamula phakathi ne ground edidizela kodwa
ezenzisa kodwa uphuzile yabona noma ephuzile kungabi ngathi uphuzile kube ngazuthi uyagula ngekhanda engaphuze didizele njengawo wonke umuntu ukunokuthi aphelelwe amandla beyispring wengakhwela phe kwalendlu yaqhasha ngale kodwa mayidakiwe nje weba njalo sase simbophe ngiyeza la ezongena khona emanzini efuna ukuzibulala simhubha efuna ukucommit suicide yila sibona kagogo le and the way gogo emhlukumeza ngakhona la nto leya sasingazi ukuthi angasizakala kanjani lo muntu wayisonta esithubeni ovela wayeka ukusonta ephasa esikoleni esithubeni wavele nje wangabe sasithanda isikole failure ngendlela esingayazi egeza eclean kodwa futhi manje egula sekunephona ukuthi manje siyamsaba so sinini athathe isibhamu ahambe ayesikoleni because mina ngisafunda yena akasafundi ayesikoleni eyohlasela abafana akabasolela ukuthi bajola nentombi yakhe isinini nenza zonke lezi zinto sometimes umficulwa nabantu uyabahuba kuyahujwana kuyaliwa kuyadutshulwana noma kushayana ngekhala kwenziwa yonke lento lo muntu uyaphila yabo njengoba mina ngiphila kanje uyaphila iproblem meka faka utshwala emlonyeni noma engadakiyo meka faka utshwala emlonyeni avele abe uhlanya ayikho into enzima nje okulapha uhlanyelwa luklini because mengaphuzile enhleli kanje malume kwenze njani yini inkinga yakho ugogo ebuze sithe yini kwenze njani senzele into esingazazi to a point ukuthi nami ngicina sengiyiqhelanisa kuyena sengingasafuni ukuthi kuthiwa wakithi because lo muntu lo uyaphila kodwa manje akaphili sinini avela abuye ekhaya ukuphuma amazinyo uqhephuka amazinyo ukwenza njani ubelo ekseni uyavuka akasaphuzile nayo yamanga uphuma amazinyo aphume ngayizona ziningi igaba ezenza kodwa ngesikhathi eseyibulala phekwe ikhathi zonke ehleze ezoyibulala ehluleka ngosuku eyibulala uyibulala phambi kwami phambi kwa wonke umuntu okhona wasendaweni siphume ekhaya siyodlala ibhola othukela ejabula ukuthi ngifikile kanti ngalosuku uyazi ukuthi usuku akazoyibulala so why ngithi wayibulala kodwa akayibulalanga because wonke umuntu wayekhona egroundini wabona njengomuntu ophoseke ngemistake emanzini but mina ngoba wakithi ngase ngizazi inkulumo zakhe nezenzo zakhe ayihleze zama ukuzenza wadidizela waze wayongena emanzini uthukela lehamba lugcwele uthukela ngagijima ngangena sazama ukumbamba ukumbamba nje kwamavula dedela nje izandla wathi wathambisa umzimba ukuthi washibilika amanzi ahamba sazama ndakekho realize lo muntu seshonile lapheli awasimfuna kwakhana sirealize bafethu uma umuntu engenile emanzini kwaze kwapheli hour engabe saphila kanjani lo muntu istory sami siyakuphi ukuba mali umuntu akangenanga uthukela sikhona bekhona abantu ngaba akekho wazi ukuthi waphile laphi wangena emanzini isibuka kwafanele sikhuphuke thina siyotshela ugogo ukuthi indodana yakhe ayisekho nje basehlile sayothukela sonke kwakuyindodana yakhe yokugcina ukudlula emhlabeni kubona bonke abantu abo5 abasebedlulile einganeni zakhe kwafanele sikhuphuke lo myalezo ukuthi umalumse akasekho obegula phambi kwakhe obehlupha phambi kwakhe obekwenzeka izinto phambi kwakhe because besinethemba lokuthi angasizakala bekuyilastborn kagogo bemthanda even though thina emasayidini bese sinakho ukuthi malume usehluphile sangena emanzini samfuna nganyuka ngeze gold because akasengisebenza ngazocela ngasaphindela futhi wafuna samthola simthola emanzini usidedelile wangena wafika wangena odakeni wangena ngeenyawo odakeni lo muntu uyinhlambi umuntu okwazi ukubhuda sembiza ngenhlambi ekhaya uyawaza amanzi ukhulele kuona amanzi nami ngiyawaza amanzi akakhishwanga ilabantu abafika bezobhukuda ukhishwa yithi bendawo because siyawazi amanzi siwazi naye ngalendlela akawazi ngakhona amanzi wangena wafika wathi nci udaka lifikela lafika la ezandleni engene wayifaka yena
angeke sithi wadonswa isilwane sasingeke isilwane simsusele phezulu simdwane simfake emanzini wengadliwe indawo futhi wengeke azangene kanje odakweni umuntu okwazi ukubhukuda edidizele suka phezulu ezishonisa emanzini so udaba lami leya kuphi ke makuqhubeka isikhathi inzwa bethi abantu bebekhuluma because seyibuza ukuthi kwenzakalani because lo muntu wakhuphukeza egoli ezosebenza ukubuya kwakhe egoli esonta enezithombe ezinhle ephila ukubuya kwakhe egoli wabuye sephuza utshwala engasayeki akukho la singayanga khona sizama ukumsiza ngendaba okuye kutshwala kodwa lo tshwala lo babumenza isibotho lo tshwala bayamhlanyisa njalo mephuzile inzwa bethi after 3 years after 4 years abantu bayakhuluma ukuthi yazi khona ngazi ukuthi into akayenza ngesikhathi segoli and lento akayenza khona engathi baphambanisa angeke ngikwazi ukuyikhuluma phambi kwamakhamera because into nathi sasizwe ekhaya so kuma questions zonke sasizibuza wona ukuthi kushintshe kanjani malume ukuthi avele belelo hlobo kuze kugcina kuphelela lapha kuvela ukuthi khona into akayenza siyazi ukuthi yini leyo engaka akangasixoxela ngayona kuthiwa kwakumele sikutshele ukuze ezolapheka akazange azositshela and ngeke nani nimgubhe nithi sitshele exactly ningazi kodwa siyazi ukuthi uyifisa ukuyibulala singazi ukuthi uyibulalelana so ma ukube ngale kodonga kwakunamanzi ahambayo undoda nawakho wayiphosa kahle kahle ekufeni we umuntu osewuthi ngale kodonga ila kuzophela khona impilo yakhe uma ngale kodonga kuneyinyoka wayephose inyokeni yena ngesingaye ngabe niyazi ukuthi waxuma wadliwa izinyoka ngale kodonga ngabe sinempendulo ukuthi ngesikhathi ejumpa ngaloko bonto kwakuneyinyoka even if yena uyibona inyoka wayoqhubeka agxumele kuzona ngabe sinenkulumo ethi siyazi ukuthi uandile wangena la but now istep sakhe sokuqala kasithathayo after kujumpa ubonde baleka weyazi ukuthi ubaleka uyapi but anikwazanga umkhupha nize nibone la kaphelela khona ngoba kusebusuku futhi yena wayazi ukuthi la akayophelela khona it's either ila akaqala khona impilo entsha izithi uyiqala khona lapha emhlabeni noma ngale kwethuna kodwa kushiya nama questions because asazi ukuthi wadliwa yini meqeda ukujumpa ngalobonda kodwa deep down yena uyazi ukuthi khona into eyamudla meqeda ukujumpa ubonda ngoba kwase kuyela la akafuna ukuya khona so izathu ukuthi xoxela into daba kamalume it's because ukube sasingekho emfuleni ngaba sazi ukuthi wayiphosa emfuleni ngabe futhi simbhekanga emfuleni ukube wasuka ekhaya simhupa wabaleka waphuma right ophuma left noma shona ezantsi sangambona uphuma bheka ngapi kodwa isiphetho sakho agcina waphelela emfuleni kwakuyobe kukwazi kwakhe kuphela ngabe namhlanje ugoga akazalithola iqiniso ngabe nathi mhlawumbe sikaka move on so kwi situation enje siyayazi context ukuthi deep down ubefisa ukuyibulala and even if that day akabalekanga ma kwakukhona usuku onana umfica khona ezilengisile or even on that very same day ngalela ketanga elilengisile ngabe oyilengisile into ke silwa nayo silwa nokuthi wena thola ukwamukela enhlizweni yakho ukuthi inkosi iyona yazi ukuthi ukuphi and la kakhona kuyisinqumo sakhe into engizubhlungu nengikhalisayo ukuthi isinqumo sakhe silimaze wena emumva ukube wayilengisa that day kwakuba buhlungu but ngaba sikho la uyenhlula iSouth Africa inkulu kodwa incane angisho ukuthi akasekho emhlabeni angisho futhi ukuthi usekhona but I'm saying kulona lonke usizo lifunayo awungabisalufunela yena awulifunele wena because what I see phambi kwami I see umuntu othwele umoya womuntu esingamazi ukuthi uyaphila noma akasekho and lo moya ulimaza wona every day I can tell by amehla akho ukuthi lento ibhlungu kangakanani
So umuntu okumele athole usizo olukhulu kakhulu manje okumele umfunele usizo uwena. Thola usizo oluthi noma ebuya akubuye right. Noma engasabuyi akufica ukuthi still right. Noma impilo ifica ukuthi right. Because ulimele mama ngifuna uqamba ma. And isinqumo yena kade asithatha. Asazi isinqumo usithathe ephushwa izinto ezithile. Ezenziwe noma ilezi zinto zesilungu depression kodwa isinqumo yena wasithatha. But isinqumo sakhe ma asikwazi ukuthi sisale nawe kangaka. Usumdala awukwazi ukuthi wehle wenyuka. Ufunela umuntu ongathiwa noma namkusasa uyabuya. Uzobuya efana nomalume wami still usazohlupha. And uzogcina yenzile lesifiso sakhe. Uzogcina senzile lesifiso sakhe. So zimbili izinto. Ukuthi Nkosi uma akasekho umntanami ngiyacela ukuthola ithambo lakhe. Uma esaphila phezulu kwesinqumo sakhe sokuthi mina ngibalekele njengonina. Ngicela umgcine aphile la kakhona. Ukwenzela ukuthi nangabe kuphela iminyaka ungafi wena enhlizweni yakho ungajabulile ngenxa zezinqumo zakhe. Usebenzile uphilile futhi uyakwazi ekuphileni kwakho ukuthi uwe uvuka nabo kwaze kwashala. Awukwazi ukuthi ngeinsuku zakho zokugcina ufe uyisalukwazi singagugile. Ugugiswe ubuhlungu benhliziyo. Ubuhlungu benhliziyo ngakubuyisela kakhulu emuva. Angazi ukuthi ngingathini enhlizweni yakho ezokwenza ukuthi ngingazwakali njengomuntu okulahlisa ithemba ngomntanakho, kodwa ngizwakale njengomuntu ofisa ukuthi wena ubuyelwe yithemba ngaweke ngqo. Ukuba ukhona andile manje. Ngabe uyasihlupha kumanje. Ngabe kungaphezulu mhlawumbe ngabe ulaphekile asazi. Uma kuthiwa uyabuya it's not guaranteed ukuthi uzobuya right noma uzobuya engekho right. Kodwa wena unesiqiniseko sokuthi njengoba ukhona enza isiqiniseko sokuthi uba right. Thola ama routine amasha ekhaya. Thola indlela yokwazi ukuthi wena uyijabulise ekhaya, enza ikhaya fudumale because uma ungekho right you'll end up losing this too again. Because now angeke sibe nekhaya labantu bonke aba depressed. Wena ukho depressed but udepressed ukulahlekelwa ingane yakho noma ukulahleka kwengane yakho. So manje udepressed ingane zakho idepressed nonke nizogcina nizilengisa lapha egcekeni ngenxa zesinqumo somuntu oyedwa. Uma ufa ubulawe isimo sika Andile. Laba besemumva sinayo show ukuthi bazokhopha. Uma uphila kodwa laba abaphilayo bekubona ukuthi ulimele and ekhaya kusafudumele asazi ukuthi umphumela noma umthelela uzokwenzeka kubona kungenzakalani. So asithi simfuna uAndile njengoba usuyishiyele kuthina indaba. Sithi simfuna nawe ubuyifuna ngapha. Uzama ukuyithola, uzama ukubheka ukuthi kambe iziphi intathe ezikujabulisa noma ukuthi umuntu obekhonza uphindele esontweni. Umuntu obenza izinto ezithile esaphila ukwenza lokho obokwenza. Ngoba ukuhlala ulinde umuntu owayiphumela yena engantshontshwa ngabona makuthiwa wantshontshwa sathi mase siyavuka safica umnyango wakho ugqekeziwe. Ubekhala icapha iqwebhekile bemdonsa bemkhipha endlini. Ngabe siyayibuza ukuthi laba bathatha umntwana bamthatha bamshonisaphi. But now it difference ukuthi umntwana wayiphumela wayeyazi ukuthi yena uyapi. And unama message akawashiya kuwe ayibonisa ukuthi vele ukuba sekhaya ekhona emhlabeni akasakufisi. So akakwenzanga lokho ngoba ezonde wena, akakwenzanga lokho ngoba wena uyisizathu. Lokho kumele kuphe ukuthula enhlizweni yakho. Ukuthi whatever akakwenzile umntanami akakwenzanga because mina ngibanga umzalo oqotho. Into engizubhlungu ngenza ukuthi ngikhale ngalolu daba. Ngikhalisa ukuthi besemncane. Inqume nje asifisa ukuthi siyibone zithathwa abafana abancane because ihlukumeza abazali. And futhi into engikhalisa kakhulu ukuthi uAndile kuyona yonke lento akazenzanga. Lento into yokwenziwa le. Makuthi ubuyileke bese yokusiza siwezivuka naye ekhona siza yena but nawe akekho and umuntu ekumele simsize okhona uwe.
So izathu ukuthi xoxele udaba lamalume, it's because till today asazi ukuthi kwakungani. Kodwa siyazi ukuthi kwaphelela lapha ngaye. Sakwazi ukumthola samfihla. And nawe ngiyakufisela ukuthi umthole umntanakho. Kodwa akakuthola uright. Noma simthole wena uright. Ngiyezwa kakhulu udoctor engaqala kuya after uAndile ehambile wayengitshela the way ungitshela ngakhona. Engitshela ukuthi mangibe right mina ingangi-affect whatever uAndile ngoba uzothi the day abuya athola ukuthi mina angisekho uresi la ahleli khona mhlawumbe uhleli kamnandi and nangabe akasekho bekuyi-decision yakhe leyo. Yes. It's uhleli kamnandi if akekho leso isinqumo sakhe. Akathanga uAndile wabantu abaleka kwaqhamuka umuntu amdubula power shot ngapho setholakele. Akekho futhi umuntu ogwazi uAndile. So if Andile akekho emhlabeni akekho because of isandla sakhe. If Andile uyaphila emhlabeni uAndile akakhona uhappy. So asikwazi ukuthi ethi mayibuya akufice wena ukho right because into engikhalisa kakhulu sekuwuweke manje mina. Into engihetha kakhulu ekujuleni inhliziyo yami uwe. Yabona umhlungu bonke futhi ababukeli behlezi bengibuza ukuthi ngikhopha kanjani. Izinto ngihlezi ngiyilalela kodwa zibancane ezifike zishaya enhlizweni yami ngizwe ukuthi angifiseli umzali lento eyenzakalayo. Zibancane izinto ngithi le angifiseli umzali le. Inkinga ziba khona ukuthi umuntu unenkinga uye unenkinga and njobe nenkinga somehow kukhona ukwenza kwakhe inkinga nakabhekene nayo and njobe lenkinga somehow kukhona ukwenza kwakhe nezinqumo zakhe so simsiza kodwa siyazi ukuthi khona izinqumo zakhe la. In this situation unenkinga kodwa inkinga ongayifaka ngawe na kuyona. So ezinye izitori zithi zibhlungu kodwa zingi-affect the way lesakho singi-affecta ngakhona because kubona bonke lobuhlungu esibhekene nabo. Sibhekene nobuhlungu umdala and umshonelo wengane kubhlungu kodwa ukulahlekelwa wengane kubhlungu kakhulu because besemncane lo muntu. Yabo so mhlambe elakho lokugcina esingaphetha ngalo mhlawumbe ukuqinisekisa uphinde usiphe imvumo ukuthi sipost izithombe zakhe kule episode esoyikhipha yakhe nokuthi abantu abanolwazi bengakuthola kanjani and ngizwile ukuthi I don't think abantu be-podcast bengayenza leyo nto leyo bethi bambonile bengambonanga. Kodwa makukhona umazi uAndile la khona siyacela abantu umhlaba mncane kakhulu nongabe ukuphi podcast yethu inkulu ngendlela eyisimanga akukho la engabukwa khona kusezulwini kuphela ngeke sithole kucingo losezulwini ukuthi nangu la. Mina njena elokugcina kwami nje ukuthi isifiso sami sokuthi ngikuthole lokuthula emoyeni ukuthi ngimtholile angimtholanga ngibe nako lokuthula lokho ngokuzama ngokusizwa yiSouth Africa yonke at least ngithole iclosure ukuthi kwenzakalani. Yiyo nje into engiyifunayo nje angifuna okuningi nje ukuthi nangingathola and nawuthi uyayibheka yonke le mibuzo lokuthi kwenzakalani iyo impendulo ingaphendula uye uAndile noNkulunkulu kuphela ngoba asazi ukuthi kwenzakalani ngaye. Angazi nokuthi ngiphethe ngithini. Yazivumela ukuthi siyipost izithombe zakhe noma siyifake kule episode masilokho sixoxa. Yeah, ngicela nifake kakhulu noma yini okungasiza nje because inamba yakho yazi ngekhanda noma ungasibizela. Yes, it's 07 inamba yami la bangangithinta khona ingo WhatsApp nama calls. It's 073 914 9017.
ungayiphinda futhi? It's 073 914 9017. Okay. Kula uzoyithatha le number uyifakele ekuqaleni masaqala nje udaba. Kwenzela ukuthi umuntu ongafika ngala sesibiza khona nami engalahleki. Babukele ukuthi emakhaya nihlezi nithi angi-affecteki into nesixoxa hayi le namhlanje. Ibhlungu ngempela. Ibhlungu kimi juleni kwenhliziyo futhi ngiyafisa ukuthi lensizwe itholakale. Nizoyibona nanithombe zakhe noma niyibonile ithombe zakhe. Ngiyafisa usitholakale lensizwa le. Because ayikho into ebhlungu njengokubona umzali efuna ingane yakhe engayazi ukuthi yaphile laphi. Especially kusekusha kusemanzi 9 months. Asikhulumi ngento yo 3 years or 5 years or 4 years, sikhuluma ngento yamanje isesemanzi and ubesemncane lo mfana. So siyacela nje babukele ukuthi emakhaya mangabe ngaba nayo indlela ukusinceda nokusilukuleka nokusisiza ukuthi singaphuma sibheke ngaphi. Singabonga kakhulu mangabe khona abazi abanemlingo ukwazi ukubona ukuthi umuntu usaphila noma akasekho bengezodlala ngathi ayikho into ekhiphisa imali kuyona yonke lento, ayikho into ekhiphisa imali. Ayikho nje into ezothi ugangile uandile simbambile ulana sidinga imali ukuthi ayikho into ekhiphisa imali futhi ayikho into ezothi kufanele ukuthi kube khona imali ephuma ukuze atholakala. Mawukuthi nje unalo usizo lokusiza nenhliziyo yokusiza ungaze nje ugcina ufuna imali. Siyacela abafethu, siyabonga kakhulu kona yonke imkhukhu egcwele eGoli, ngabe kumuphi umkhukhu, ngabe kumuphi nomhlaba, phansi kwama bridge kuzona zonke indawo othe wambona mfanisi. Siyacela uma kwenzeka mhlambe kunamathambo nawe wabona somewhere agcine nga-identify angagcina ngazwanga ukuthi akabani, nimfonele uma. Siyabonga kakhulu, nibe nobusuku obuhle.